ia ka termai ke juni khamtam hawile bakka jin ajat ke juni kasih shukube kani kabar warna ke jumma adin apur kabar warna wat ka jini shong khasan let's say hadin apur kabar tahan kata ia ka juni kasih ini dengan kadang juni adin bagi bakladan kan notification akashitare ujeliu mentau sistem aja live alami naga executive committee yang kebelapan benar video ba ajat kapun ajat tam tak firbit unde ban dia kan itu nak kam budin susu benar nanti kena berpun beliau unde ban susu kabul ketika ajat pur kasih begini diskan apa ayat firbit dia kan ini menciptakan ada isi tentang position bagi hak sirkulasi sifat jadi office jom deputy commissioner jom baru assembly district dan juga east Kasilas district bagi Mawai district dan south west Kasilas district west Kasilas bagi eastern west Kasilas baru ini assembly district administration nak kena beri hak yang sirkulasi ke council berapa minum syak minum pilihan yang kini beliau di bawah bersyam hati diri ini bernumal air dan bersyushim dan berpul kejat si dari berpengkelah itu berkejat tanpa syam. Yang ini menciptakan Mr. Dr. Jenasa